Le so mal fa moi tu sai o le pala au fa alo mo mon fa mo wina la nga fa ftai el malo Australia ta wala tu le fiongal hai kom sina ya fa pe foi le fa la por pitonga le PACMAS fa tasi ai ya ma suiva ai o le tato PACMAS I Samoa nei ya mai se o le asosi ya ali I matamaitai la to o nga lulu el nei foi matata o tu stala aftai mol maftanga malava noa tonu le ua fetau I tonu lava malfa moe pe ona fia il tatu atu no malela lang el nei vai tau ele na malela ina le tulanga wai ai le nei fa mai ai mai se le fetau mi mai o le tele o mau tu singa ya manisio awala fa teknolosim awala of sota inga fa nei ono po o le ua lu ita wina ai la tato matafa yoi fito I tonu ya I tato tu stala e tu sai mal vala ulia mal fa mo pe on vala winai ya e fia faise se tala nga ile fa ma ile covid sfumleiva ai fa pe fo ile tulanga ua iai the mass media le pe ona iai social media new media ma so se tu ainga tulanga ua iai ia fa matalanga ma so inga I nei ona po ole vaingol forsanga ia ole tamu fai tu fa tepal tato maftanga wa o tato le au fia I lalo communications and IT sector e au fia ai il tato le am ta faioi mo tato ngafa o le tulanga pe ona fatula I mai le social media ma le fake news I will briefly touch on the COVID and the new terms of infodemic. We're talking about epidemic, pandemic. Le foi wat fatula I mai le tu ainga ftaomi le o famtalanga I se ma tu ainga li potil nei e au fi ai I tala ave. Tala noa inicio international best practices wo fatino inicia tunu. Winga lava ile tulanga wo iai el fake news. And then we'll zoom into some of the challenges o lei tato waia tunu Samoa. What has government approach has been in the last 5 to 10 years. Matatu se ito e tala noa. Ia poala ni whainga ua whaatino media organizations I le lalolangi. E fo ia le whawhita auli. Ia matatu tala noa. Ia I se awala mo tātou lava ia, ma le malu pui pui o le tātou industry, ai mai se o le tātou profession. O le tātou communications and information sector, pe ano tau sila fia lo lima ta ina ia ngā luenga tātou mta ngā luenga ia o fia ai, le mta ngā luenga of sota inga ma whamtalanga teknolosi. Whatasi ai ma le official puli whaatonu, ia o le vaenga o le Samoa Post. Ia mau fia uma I lava tātou paanga, broadcasters, ia o tātou telecoms, o kako ISPs. These are all the stakeholders I lalo le tātou tūlafono Telecommunications Act and Broadcasting Act luafe isfulu. I le whataoto mai ai o le fuafuanga lea au tele le tātou malo mo le atina ino Samoa, le Strategy for the Development of Samoa. O le vaenga priority area lona tolu o lo ta otoile infrastructure I lona key outcomes humaltasi. Improve and affordable countrywide ICT connectivity. O ngā lo ta oto ai le tele o ngā luenga o lo whaatino. E le tātou industry. E wheso o tai ai malmanu lauti e pe ona whata oto mai. Ia e le tātou SDS, ia whapena foi. Ia le tuli lo ina o development goals, sustainable development goals, SDGs. O le loa suma le fitu na whaalau iloa alo ia I lona ulua I taimi ia le Communications Information Technology Sector Plan.
I te tono le nā fuafuanga au tasi ia le tātou la lama o ti. O loa o fia ai ia kolu tolu objectives. E ono suma tasi activities o lo whatinoina. Ma te tono tātou fo i le media industry, masalo ua lavalo tau silfio tau fono tau taulu toina le tātou communication sector plan. O le tui Samoa, e pei ona whata o tō mai lea ma amataina lana o nanga i loa fisuma le valu. O lo iei wha moe moe staimi lo toi mamao na tala leo tātou manatua keipo. Ia whatasi ei ma le tātou toi whaaleleia a tō le tātou pouwhasa lau le 2AP. Ia mana o nanga i lalo fisosani Australia. O tā ua vaenga ia. Ono i lea na fua mai ai ia le tūlanga wai ai le sawa fisota inga le teimili nei tono Samoa. Ina ua mawhai o na lava le capacity international traffic e fisota i ai tātou i o tātou atunu i whafo. O le whamoe moe a tau nule manatua ua whai i tātou gateways. Longa winga e tolua i tātou submarine cables ia ma le tātou satellite. O leo lo whamoe moe i eifsota inga resilient infrastructure connectivity a tātou anga i whafo. O le vaenga o te fia leanga o loa a fia ai le tātou ngā luenga whātou stala ma i tātou le media industry. O vaenga i o le tātou Broadcasting Act. O loo una ia ai ia so se anga ma so se whainga i lima taita ina ai. E le ngate le māloa o ana paanga. Ina ia tau sisia le tūlanga mua. Ina ia promote, introduce mai le tele o mau swinga, ma whainga o whaatino ai ia au o nanga. E tala whea unga ma mana onga o tātou tunu. To encourage and promote tātou lava ia local content. Ina ia mawhai o na whaatino, ma o leo wa ia swinga ia mai le amatanga o tātou whaasalaunga o mai le so. Ai mai se o leo na ia o le tūlanga ina ia attract the public interest, the interest of the audience. E le ngata le nā, ia launga te sia i le malu pui puia to protect the public mai ia afianga. O fuafuanga ia mga luenga whata oto i tono tātou tūla whono. O leo lo tau mawhai ina ia, fo ia ili tūlanga leo tātou o ili taimil nei. O le leila tātou infrastructure, resilient connectivity and infrastructure. And that results in the opportunity o mawhai o ngā maua platforms ia po o vaenga e ta o IoTs, Internet of Things. Ua whaingo fie ai o na whaatino lantou o nanga e au noa malelestala ina o lantou pisnisi tono se atunu. O lona winga, o leo o tātou whaonga ina au o nanga e leo maua ai se tupe al tātou atunu. So spisingisi ai tau na whaatu e eil whamoe moe malo e maua lana return, maua employments mo tātou tangata, ia fisosani fo tātou GDP. But not the case i le tūlanga ua iai le kaku connectivities ia, ua whaingo fia i services ngai. Ia po lātou ia ta o social media platforms ma providers, content providers, o ngā whaatino o nanga. Ia peo na whamtalaina, lua awhi sumaleiva, o atu il whaatesi male, tolu tesi male whalima biliona social accounts o le ua iai lungo le tātou the whole of internet. Au Samoa lava ia, lua awhi sumaleiva, iwa 10% o tātou tangata. O lea ua le ngata ua access the internet. Ua iai for the existence of social media accounts. So whatever platform o la ua iai, some form of those platforms, o lea ua subscribe iai o tātou tangata. So with the COVID-19 and Infodemic, e peo I lea ngā tangia I suasuanga WHO. Wale ngaka ua whea ngai sa le lalolangi ma le pandemic, and even with epidemic e pe ona iai le misela. But o le ua kako iai le vaitau a digital age with mass media, o le ua whaalawe ina le ngā luenga whaatustala, traditional media sa tātou whaatino ina. O le COVID, tonu ele iai tele se tūlanga nā lia e mai ai ni fake news I to tonu o si tātou atunu. Ai ile lalolangi a tō taluna amata mai le coronavirus, o se au wala vo ilele na matua I
mataituina i e tele o whaalapotonga te tele. Ia le tele o tūlanga i o fake news. Ia se taimi ona tātou oola i e whaatalanoa vaenga ia. E le ngata ia o atu no uma te tele o le laulangi. Ia pei au nā awhia ai. O le mela lea pei ona toe au mai e se fisilia i tātou. In this information disorder, what is fake news? I think o le mele te ono tātou malamalama. I le anga wo umanga categorize vaenga i e ta o le fake news into 3 categories. E pe ona whaelo atu misinformation. So it's false information, but the person disseminating that information believe it is true. O le tūlanga na i le whaaseseina o wala o mai ai ia whamatalang sa. Disinformation, even though it's a false information, but the person disseminating already knows it's a false. It's false statement, false information. A deliberate, malintention, inga ia afia, ma impact, whether it's an individual, whether it's a community, whether it's a country. And that's where malinformation comes in. It's an intent to harm. Ole, whanau tātou toe tilo i le tele o motivation se maa fua ai o ngā whaatino i tangata i a tūlanga, whether it's disinformation or misinformation or malinformation. It's political and commercial gains. Because o lau whaatino i le tele o atu nuu te tele, they are paid actors. E lau ki oi whaakingo me ia. So you can see online there's trolling and there's pure trolling. And there's a whole lot of other activities ua kokongi kupe. So they actually organizations ua kokongi e isi tangata. E lau ki oi whaakingo vaenga lea. It's causing public harm. And also in situational analysis, fo ilele o ngua awhia ai ia le tele o tātou tangata. Ia whaatasi ei mātunu. With the motivation of this information, was a snapshot leanga mai lalo suenga le maangala le Oxford. Wa silia mai le luafe sumal fitu social media kwa amakanga introduce mai kongo le luafe. Ina ufa solo mai ai luafe su fitu luafe su wal suiva. We have seen an increase of 150% o atu nuu ua au fia me o organized social media manipulation campaigns. Yeah, nai pe on whaelo atu I whainu mela ia. Yeah, mai you can also access that report online. I le tūlanga ua iai, ia le tele vave o le whaonga ingof so ta ingal nei, o se awala ina ia whaatino, i nei whainga whaasol tūla whono. Fia whaatepal tātou maftanga with some international best practices o nisi o walo whaatino, nisi atunu, ia regulations on disinformation, ia na o maia nisi o vaenga na pe o Singapore ia ma le European Commission. Leo a matona nga ia e whaatino regulations and legislations e tau fiai and own up ai so se kampangi e lauke promoting disinformation or misinformation. And they are very serious. Me se lava ia OECD countries. Ilo itawa ia mo Samoa, ilo ua ia taltonunga, a tonu ele o iai se tūlanga malosio o mai ia ni vaenga o fake news. Ilona tūlanga e pei ono whailo atu examples I lunga isi atunu. But I think ia tātoa ia Samoa, with the trend o le tātoa profession and journalism and media in Samoa, I think it's a factual and responsible reporting and some misinformation that really guided by the principles and the values and the standards, professional standards o lo whaatingo o tātou ngā luenga. And I believe o I vo I lea iai le malos I anga ma le backbone o le kākou whalapotonga ma le tātou o sosi. Ona o le una ia pea o le capacity development o tātou o whainga luenga o lo whea ngai ma le whaatinoina o nei au o nanga. O lesi vaenga e ua mautinoa, o le lui taua lea o le paanga malo, o le media, o le private sector, ma tātou paanga. I think that's a challenge in itself. And with the greater connectivity wa iai, ma le available of information
I so se mea taimi nei si tātou tunu. E tā uai, we need to build on those relationships. Because e lema whai o ngā lulue ngā le malo e o ngoma le ngā lue ngā le media. E whape nā fo i ona whaatino ia ngā lue ngā isi a tātou paanga ma le tiro mai development partners. The capacity development for the industry has to be an ongoing o ngā le suinga wa iei le digital age and digital reporting wa iei. Well, kei minga ia masalo kele isi pisinisi a tātou company o lusi o ngā le kulanga le wa iei, you can market your own company. You can do your own ads ilung o platforms ngai. And I think also le kai mi o kaunga kilo inga ia unga ia kako scholarships e mawhai ai ona whaatino ia le tele o nei capacity developments ia mai lava I lalo ia tātou wa o onga. Ia pe ia ona silafia ia o nisi ia o vaenga e pei ona whaatinoina le teimil nei le tūlanga e pei ona ia tātou education and awareness I tau mawhainga lava al Paul Kalamel tu e pima le pale mia. Mai se vole ngā luenga le tātou press secretariat. Inga ia tau mawhai e whaatino ma whaalau I loa I le tūlanga lo whaatino I ngā luenga le tātou malo. I lalo fo I o Nave Sosoani mo Paul Kalame. Ia o le Sosoani le ale UNDP mo matanga luenga umba. Ina ia tau mawhai lava ia so tai tusa po la ua leto e ngā lulua I ofisa. A ia whaatino pe fonatanga ma whaalau I loa tūlanga e pe ona ia tinae. Ia o le whatuina o le tātou Media Council, ia ma le tātou o Journalist Association, o le aofia I o le Journalism Program I lalo le NUS, misalo pe aiua toe iais fufanga toe amtalia le tātou Paul Kalame lea. Ia e maise o le tūlanga e te tau pēha o na wha wau ai ia reforms ia tātou legislations. Ia e maise o whainga wha vai. Ina ia mauti noa o loo o ngā tasi ma o ngā tusa ia tātou suinga o iai fiso ta inga neiva I tau. Ia maltūlanga e tau na whaatino ai. Ia o nisi nei o ngā luenga ma vaenga o whaatino ina ngā atunu titele au fie Kanata, Australia, Amerika, Europa. I le tam whailawa le na ia tu ititia I le fake news. Le angai leo se whaafita uli na o tātou. Ua fia ai le tele o atunu o mamalo titele. E ta taua o na whaatino tātou engagement and collaborations mai lātou ia e ana platforms nei. O lo iai le pili o lo whanga solo le teimil nei le ilo longa le tātou Samoa Law Reform Commission. Ina ia mawhai ai o ngale skala platforms I Samoa. Ina ia awangi koe kuwhaua e whaatino lātou o nanga iau noa ma se control lātou nuu. Te itasi pei o lau whaatino e atunu ia Europa o OECD countries ia mai se foi o lau whaatino le tele o atunu Asia. Ina ia mawhai e ona iai manatu I tātou le nei lea ia awhia I lunga o nei platforms ma lātou ia providing a content providers ia. O le digital literacy and awareness campaign. This is something o lau whaakingo e atunu ia Kanata ma Australia. Wa include ai ia o onga nei mai ai lalo I primary school I tono curriculums. So wa o fia I tono curriculums atu nuu nei ala to wa o onga. Lea o tawina ma ele ngata o whai a onga whanau. Ina ia wha malosia I mauna ia e malama lama ia ile tūlanga o le awe o le wha au sa o malipot sa. Ia, ua iai fo inisi o ngā luenga o whaatino, ua iai meo the use of technology, e oko meki nga checking of facts. So any statement or any news e publish I lunga e sangata, e oko meki o nga sue, pe verify whether e sao ia whamkalanga ia le laku inga lunga. So leo whaatino ia le te leo isi au nanga ia, I le monitoring I lato paanga ia. Ai mai se o le whaawau pēr o tūlanga tau legislations pēr no tā ua. O wamale se lau tūla whono lai review te mil nei le whaatino ino le tātou National ID. So the National Digital ID, e si lia male se lau tūla whono lo whaatino ina ruenga le te mil nei, I le ilo ina. O ngai le o iai se vaenga o iai se Privacy Act. Au tātou tangata e malu puipui e tātou whamamonga. E tasi la lea la sanga o lo whaatino ina nei. Ina ia wha wau pēr ia tātou reforms ia.
and strengthening those existing laws to ensure that it's cater for today's and tomorrow's need. Ia mo tātou lava ia ma si o mātou vaivainga. E tau anto e whamalusia le role o tātou Media Council. Ina ia mawhai ona lātou na ia bea ma mata i tuwina, ia le tau le leia, ia ai maise o le malupui o le tātou lava community, ia ma tātou paanga. O le whamalusia o tātou professional standards, i tūlanga voilele o new media se mawhai ona o maima whaatino lātou li poti. Tau au na muli ta ia tātou professional standards and ethics. Peo no tāua reform o te mil nei o laua whaatino le review o tātou Crimes Act, inga ia o fia i ma cyber crime activities, cyber harassment, cyber bullying, and all tūlanga umai a fia ai ia neifso ta inga. Ia o ngā luenga na lae o lo whaatino nei le official lo i sili. Ia, ma se wha moe ina ia mawhai o na ia le au ina peo tātou tangata, a meisi o tātou whanau mai lava i laloi, i tūlanga e peo na iai whesu ia inga o whesu ta inga wa iai nei vai tau. Ia o le tausanga whaal tūpel nei o lea wa amata ai le wha moe moe ngal tātou mālo ia whaatu ina ila na Computer Emergency Response Team, ia i lalo tātou mtanga luenga o whesu ta inga. O le nei division, o le nei vaenga, ia o le fito i tonu ma le monitoring of all the traffics anga i whafo ma sau tonu, a meise o whainga whaasol tūla fono. Ia e ono a fia ai a tātou financials, e ono a fia i tātou national IDs, ia meise ia o le tele o tūlanga pe o na iai, ia whainga whaasol tūla fono whaatino i whafo. Ia o lea fo iwa a matanga luenga tātou malo, ia e whaatu ina ele tātou Digital Transformation Authority. O le nei i tū tino, ia e whamoe ina ia uma ia suinga o au nanga tātou malo Digital Services, ina ia launga tasia umai le maloma le tunu. Ina ia le mawhai ona toi whaatino ai lava ia poloketi tau ICT ia lea mtanga luenga ma lea sekta. Ia mawhai ona coordinate se awala mawhai ona suinga maalie ia ma tātou wāngai whaatasi malalang. Ia i le mea lo iai au nanga wha teknolosi wha nei ona pō. Ia le pa ia ema le malo tātou mawhtanga, ia o le whaiungal nā o se wholasanga le nei tai au. Mo le tuaile anganga whaaftei tele, ia i le whionga fo i le teitei whono, ia mai se fo i o sui uma o le tātou komiti ma le tātou whalamutonga, mai se fo i tātou paanga, ia sa fiso soan tele le tu whaatsi o nei wha moe, ia a tonu e te le se au ngama sa tā ua o le tō mawhtanga, ia ona e fiso soani fo i le mātou pito la au, ia mai se o le whausia ino o tātou whainga whaavae, ma lau liuino tū la whono, ia ina ia mauti noa, ele ngata e malupuipuia, ia le tātou profession, ia tau le leia le tātou ngā luenga, ia malupuipuia, ia si tātou tunu, ia mau tātou tupulanga whai mai. Ia, o se fulsanga lea, ia e fia lawa e tali ni whaafsili, ia whaafai leise, whaafsili man whaaralo.